Mubunge wa Igembe Central Dan Kele noreti arimi na biashara bamira kwambararia na kwathikira watho bubweru bwa ugoti bwa mira kiuga ko ni kuonania thirikari ni kugwata mbaru kimera giki Kele nongerete chiringi 3 ni nkai muno na nto bati gutetera untu bubu ugoti bubu bukambiriria kugitwa kuma tariki 1 mweri twitite. Boniface Mwongera na aranirite na mutongeria uju na tutumira ripoti iji. Na ikwete biashara bamira barabathugurana iya kana wikemira nthiguru ne ciome kwa ombere jo mweri jo twitite bakethro bere thirikari Kenya ugoti wa ciringi 3 kilo mwe mira ara barabareta ja nthiguru ne Kenya no bakethro begitwa ciringi 3 o kilo kulingana ntumwa irekirikiri gazeti mwanya cia ja nthiguru ne irwangirwa afa rekirira mbatene na mwatho ja mira itikagitene ka Minister Peter Munya na jamire witithongoge kagitene ka Minister Mithikali Nturi korerwa riria mathojogo tibwa kuthugurania ninya kuthuguria jaumirire mbere buru ikwari shilingi 30 ikiro nthemira ikithiro cigitwa ende gituma na wikithira goku ikwithiro kikanwa mwaka Minister Mithikali Nturi thiro akinika ciakinyira shilingi 3 ikiro mnaku ntumuje kumira ntukwena arua na ikinyira kirindi gikingi bomwe bakonekana berera mikakiri mitando ekemwingi na kwa thirikari ikwambire kwinyiria biashara na rimyombira na nande na kumania kunungu na kogo kwingi kigo ya kuboleria kumakiri mulimi na mubiashara na mbemo kumurotero gembe katikati mubunge Dan Kele ya Karojo levi kulishwa ite kulishwa mira ya export mira export ni kulishwa ite tome levi ite kwambira kulishwa ataka ye kurarwa ari ni regulation irathitha chua nisi te nyambunga na twa certify na tukona ni kubwa ko ni kachi te kwa implemented kuma tariki mweri wa mwanja tasi te wiko kuma thai na thirikari ya Kenya Kwanza irekire ni kachi yekiri in fact yekiri ndito muno ni kere ye citambura ngo ciarewa average le mana 5 na ngiri average yetu no mana 5 na ngiri kuge mana 5 nyogore shiringi 3. I don't think that's the government is demanding much. Mubunge Kele alenderia akwakinya thine na kanda ukarabakiwa mirainda ya kulevya ibadhiraniti ayo na kona nde biashara bamira kugito shiringi 3 shogoti injire emwe ekone thirikari kuna ngwataniro naitwa ati monete na CEO na chairman na kanda bali Mbomas na batwira batigira miraki ilisi mandawa kulevya ringi naitwa kwenda kwa na kindegeno naitwa alitino tayari nokara very busy na manto yando ichi kucha cha usalama on the issues of psychotropic kila shekero ki international laws kwa tuka merego la psychotropic substances kuto walitinwe na tayari kuliteu kenda kutoka mera is a very clean item to mereta mbunge kibudiro ratification kutoka ne kamera yetu ki safe na kisalama kuma biashara je mere gushokera bubu ganthiguru ne Somalia mantu je dirito je marira nkanya munyinko je diro kikanwa iringone benyambene nke report ranto Shoro TV kumaje karone bya bunge kenyina ngine ne kirine ke mushujo Nairobi mbita Boniface Mwongera.